Nana Addo Dankwa Akufo-Addo oyiniyam oni na bedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene na pamfo eyi omu yam sa omu som wo man no 6 years Akufo-Addo bu man one charter flight kopem se presidential jet no e develop fort ma aviation expert omo wo hu nimde e ka kire se presidential jet udi hu agora ubenya asem no e ho mra nyina no na Okudzeto Abrakwa na Honorable Okudzeto Abuakwa no ye spokesperson on foreign affairs no nim sasem we nyina se Honorable Okudzeto Abuakwa e ka kire se na onim say presidential jet no na develop fort. The latest part of 2022 hono mo kwa na said ye nyina yesinim no e wo krom hanom no se onka nokore no no ye corrupt. So the current government appointees under President John Dramani Mahama administration open ye corrupt to pa Okudzeto Abrakwa number 1. Very corrupt guy. Owie school right from the University of Ghana. Hebesin ne or man Ghana and na show Okudzeto Abrakwa ne yire ne ma throughout in life. Nina. So kwa North Town Okudzeto Abrakwa basic school dan ama North Town for na. School dan na obesi with common fund no. Ebra education ministry as a deputy education minister. All the school buildings are a core North Town no. Okudzeto companies ya. Odini na busuafo na abie na yira busuafo na abie no. Womu ne sisa school dan na ma no. Wono ne control companies no. Nti no companies a contractor bi besi school dan na eye contractors ya. Eye ne yira busuafo no mo ana create company no. No mercy. Throughout the 8-year administration, NDC Part 1 from Professor Miss, Ekoko si say, Radon Dramani Mahama Rieno. Project Bia Eko North Town constituency no. Contractors Omuya Jumani Ninano. Enye individual contractors anymore. Namon family contractors. Family contractors. Okudzeto Abrakwa na ne bie company no our register general department no they were hiding behind abusuafo ne yire abusuafo no ma bie no ma ward school dan no ma ward the ama company no Okudzeto Abrakwa sha chire no or hiding behind no ma si na at the end of the day wa klemuska no a chip compounder Okudzeto Abrakwa be hide behind family company or den yira busuafo no ankasa na busuafo bia o sha kire no masi no akokire musika no Okudzeto Abrakwa for you yanti krom ha ena matiamidu ka kire ne se Okudzeto Abrakwa matiamidu di betu dwa se sa upe obia oye kromfo pa kese was na or serve odi can serve ye as a president council president miss ni legal council and sana chire ya de matiamidu eko attorney general any ministry of interior or si nipa or ye corrupt than the Arab queen Okudzeto Abrakwa continue na sika mo bekaya Supreme Court today ya de ma o man Ghana no whatever $30 million no. Sa brantie we o man na hwe no man ne mfuna ya kesia kata ne nse proye no so no from the university 2008 no ebesi ne 2007 na owie university no mumisa se adwuma ben no waye
owie ya na obedi ni deputy minister. Continue. Ana wasevu asempi sa na Ghana for atua ne ka throughout. Ana se odi abedi minister. Etini wiase obaye no. Ono ankasa se ono aye bibidi ahwe ne yire ne ma no. Ebi ni wa Ghana na nhwe no. Obedi politics yatina dabia Ghana ye den. Ehwe no kugyeto aboakwa for you. Continue. Okugyeto aboakwa for you. Na obi a ono aniaden kwan so presidential jet na enye no. His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo entra mu na onwuo no. 7 months yachi, 8 months yachi, 9 months yachi, 10 months yachi. Okugyeto abrakwa ya ye ka ne ho asemu ino. Me secret amede ma hwefo ne atiefo no say ye appointee no foreign affairs minister obia na owa aban mu a owo opposition na odi MP say ono onfa first class ticket entu kwan obetwa economy ana di akọ na ye government appointee na se wo tu kwan a emfa first class ticket emfa business class no enne I am saying on the evidence show ewo ohia TV say okugyeto abrakwa asem o kan ye ne say ono so onya kwanya ne so o serve biema onfa business class onfa first class into kwan e bo man ne ka no fiti emra ye appointee okugyeto abrakwa as a foreign affairs minister onyusu economy da entu kwan all the international travels okugyeto abrakwa ko nyina no otwa first class ticket contrary to what he told Ghanaians in opposition. And ne fitisa obaya foreign affairs minister no nanu owo opposition no o se Nana Dankwa Akufo-Addo appointees no etwa business and first class on tiase ye ka chen so on for evidence mra so on de waka eso no ni evidence no no de ne ya friend value for money because out na economy mu a yes me too kwan emfa first class da me too kwan enyusu business class da ye nyina ekokoduru ye nyina ekokoduru enye 70 business class nye se memetia mentimentua enye 70 first class na basintele no nkura na wo mo brada kura tu kwan a wo no timinya aye be GC wodim business class ne first class na me na mentimentua but okugyeto abrakwa se okugyeto aboa kwaso e kan wo ha say appointees o mutu kwan a wo mu yusu business ne first class nyina no ono no de be ya foreign affairs minister obe make sure say saade no to obetwa edi Akufo-Addo aban na tem eye press conference upon press conference okugyeto abrakwa nya akwanya no okwa veti no no mbisa no say asema wo kan ye say business class any first class ticket no e ball man ka enti uba as a foreign affairs uba yusu ana o say e hu hia say uba yusu first class and business class uba yusu safere mate answer o de mai nature say oye office ono okugyeto abrakwa no ono ne nam ho no o wonyansa chen Ghana fo a wo mu di lie so ekokoto aba o wonyansa chen omo enti entro na ye wo omo wo opposition ne dia ne say so oba be di ntro egu aban ne ho fi a aban na ete no ho fi a eno ne the only way a NDC be fa so aba aban mu nti yen kan se mo mfa
MPP ana ye niama ye di asom oman no ye nkansemfo ye ni otro akese ye kan hwe Ghana fo se da ni okugyeto abrakwa e kan eno mbeti ye bekwa akoto aba MPP fo binu so bufu ye ani okugyeto abrakwa e kan ni ye betie nti ye de ye mpie nkonkoto aba enei wo ye MPP ni na se o se okugyeto abrakwa abeka se MPP for the first class any business class no mo de aba o mo nyesa nti wo de MPP ho abufo mpie nkonkoto aba enei frisa obeye foreign affairs minister onyusu economy da krokora say da emfanto kwan da bia no otwa first class ayina di tu kwan first class eno di tu kwan yo na me mamu sa breaking news we so okugyeto abrakwa beye foreign affairs minister no oye na dwene say okoto or some embassies Togo, Benin in the Akikatika home. Or could you travel the chartered flight? Or charter flight and the call Benin any Togo. Say or quack share Ghana your properties ye wo Benin ni Togo. Or quiet no coca say. Or be make you so say a dino ye be renovation. And information every Ministry of Foreign Affairs everybody say okudya tabrakwa a hide behind company ono ane ma odi nkrofo di nko kreti ye no company okudya tabrakwa ne e ma wo musika koye registration e register company ni bibia ono na sha kire as a shadow owner of the company. Benin any Togo embassies ye wo honom no okugya to abrakwa e baba awodo Benin and Togo embassies no e dia massa company no for renovation. Ameno kasai no se ukọ Benin a okugya to abrakwa dia to table so say renovation kwa wo Benin office no ebe cost o man no $5.2 million. Benin honom no etimi si wo mo presidential palace e wo Benin ho ye property e wo Benin a ye ayokugya to abrakwa se okoye renovation no Ministry of Foreign Affairs betia $5.2 million for renovation. Na emu awram enche ye be show sa property na okugye to abrakwa o pese o ye renovation no $5.2 million. Producer yen okugye to abrakwa me to aso no obeye foreign affairs minister no and also oko Benin or kwakohwe Ghana ye embassy or ayi Togo or the chartered flight and the call you foreign affairs minister and the chartered flight emo mine triaka Ministry of Foreign Affairs okugye to abrakwa will force them to issue a disclaimer to protect him ne corrupt attitude ni nyina would you over who say nyame ya adoma Monday and now we can see obe force ministry no PR department ne say wo mo issue disclaimer just because ono no integrity to protect but nanado dey ni integrity nanado a wo di trogun ni ba we dey asema asio but the ministry no ebe ba bontin to cover him up because wo mo no so mo tata flight no mo so di bi to so no manya bi because officials no mo ye arrangement ni nyina no wo mo dey da chartered flight ne so nti wo mo so ate ombotom badu be hun say ochina me mendai ene ni kwati juada no okugye to abrakwa will force them to come and issue disclaimer say enye sa na tie yenim no because information is free ministry ho na aba
why o for so mo mbe issue disclaimer wo mo issue aba na wo okuje to abrakwa wo as a foreign affairs minister wo ko Togo Benin aba wo ko inspection no or the chartered flight and the koye and my government of Ghana etia $192,000 muntie ne ye chartered flight a okuje to abrakwa e di free call Ghana Togo any Benin a sandene baye no Ghana ye taxpayers money yet to a teacher for sika a teacher for trade ye to omoto nurses for tra a year adwuma ye to omoto doctors the public sector workers judges the private sector workers individual taxpayers scano okuje to abrakwa aboa kwa we e ko Togo akwa Ghana embassy e woni Benin no o chata flight na de koye o mine to $192,000 $192,000 and o mine ye den etuaye e de man okuja to abrakwa man ko bae ministry no are aware of this ministry na ye arrangement and man is flight in the year den e de ko bae Togo Benin okoye no so obe make sure say ye be renovate Benin property no and na ya me no kasai at the procurement department our Ministry of Foreign Affairs okuja to abrakwa company okuja to abrakwa share as a shadow director na aduma company ni be ye nyina no sika ne ba ne ho directory as a foreign affairs minister no or hide behind the company ama omo dia execute all project our Ministry of Foreign Affairs na mom sika ne be ba ne ho or say Benin office no se si am no kasai enra discussion e ko so Wama finalize bibia wie ama management approve say Benin office no okuja to abrakwa agiatum a renovation mo kwa akoye e wo Benin office no aye $5.2 million enra no mo ye this $5.2 million renovation o convert here aye 52 million, close to 55 million Ghana cedis renovation, and now they are there 60 million Ghana cedis. I hear okuja to abrakwa and a shadow director of the proposed company so far. Ono na ya top or that top wa ono no mo dia dwuma ne be ma no e wo Benin office for renovation mo kwa akoye $5.2 million okuja to abrakwa onam krom ha eka corruption yasem and ne company or yes shadow director and ne kwa renovate Benin government of Ghana property ho a charter flight way or the chartered flight and the koye science person no evidence na me de mamo sa dan way and another wo mo ye discussion e wo Ministry of Foreign Affairs ya e binu ma mo tim binu hu say and paying for being one Ministry of Foreign Affairs in the fee say $800,000 about my renovation no but okuja to abrakwa say because of say or say company na sintino almost say what $5.2 million now expert procurement expert for our mo enim say $800,000 any kwante bro $800,000 for the renovation okuja to abrakwa is pushing $5.2 million for the renovation aden say edie na omo ba be fom akwa edie na omo ba be fom ne ntentem akọ edie na mo hu se e ba be si 2028 edie na andisi hu se e be si wo andisi mu a
omo pontis ni binum afri ase di benkum ni nimfa pesika sa je no mahu ye misa questions say die na andisi fu ahu a ba besi wo andisi amanyoku onum die na ba besie say power be free mo nsa na die na ba besia apontis ni binum edi benkum eni nimfa enu omuti enu omafu enu ompaboa nyina pese oman no sika yesesa ma omo at a day no omudi kofie enti adwuma ebe koso $800,000 no okugyato abrakwa pusi se yenya adwuma no $5.2 million na we ni nam kromate social media so ye incorruptible enti amanfo ngeli no yempegya no nsia konkon ne so ni papa de obi a na anu ada yes enye nwanwa sa President Mahama timi kase Ghana for ye yera yire free obi a na anu ada otimi free a whole attorney general akachira attorney general whatever a wo munya adwuma da na 1988 and Rollins epam whatever free Chrome ha say wo munya ma boni o ma yenti enso okugya to de nkakran anu de edi wo manim agigi sika tuatua bribe ema omutimi subsidy e wo finance ministry ama yetua $30 million edi ma company no ema ne koje ne de 7-12 years achi na sa nipa we ba bekasa ema Ghana mabunu ti social media heli no 7-10 years yeti na Ghana mabunu heli no say heli ni party no heli okugya to abrakwa na President Mahama edi kan say Ghana for there woye omo bone kura na acha 8 years omo yire be fi no masana few no kore na nipa o ka kire Ghana for say President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo should protect the public purse. A man in fact chartered flight into Kwano. Sani Pano be foreign affairs minister or the chartered flight ko Togo or the chartered flight ko Benin. Esana by e make here $192,000. Enipa or se Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bo mine ka. Eti Nanadu ye nipa boni nino sa nipa no ye kwa ye adwuma renovation a ebe koso o mine $800,000 ya okugya to abrakwa as a sector minister puti say adwuma na $800,000 ntimi nye na $5.2 million ene betima ye all because ye shadow director of the leading company one person o mode adwuma na ye de emano eno na ye pe Ghana Omaya yetim CIA tin tomatoes ena ye chinu wojaso na ya siasi odi anwa agum di dokona ka ho edi amankora wo College of Education adino sa omaya musimu ni sika edi behwe nursing training for omaya mu ni sika edi be ma College of Education student for na nankora ni di dokona no pa. And one this is the next day because Bana issue statement to say we need sika to feed and krano. Mame for papa for amon hweme wo oba e wo teacher training college ya. Mesra wa se friase man akrano. Friase man krano na nya sa akrano de yade bi be free school mu aba. Wo be bo ka chen sika na wo de be mana didi no. Because a ban sign na bantimi issue statement to say ontimi nhwa omu biem abanya issue statement say ontimi nhwa omu biem etu omo aduane anopa dokono baako anything tomato so ye hwia gu danse no achi ase ye wia ne ye siasi ho e de ngono ye de rubber ne ti na bubu na de afani de ama omo enkra ne bre enso ye nya sika ye ko renovate Benin office $5.2 million. Ni ati kroma yesu bia wa no aye bechew wo bo wa ye du betum etu obi anyere enka ho asem gademme
God damn it. Why then can wasem? And then they are grabbing a mudio. So who can wasem about them? Oh, and then they move dear grow. Concert to be na ya mu yi e wo krom ha. Concert and a mu yi wo krom hanom. Mo say o man ni sika na ba bia sese sika komon fa nko. Na do dan kwa akofo ado penso aduane fun we kwa so. Na menemu kasa sisi yi. Awreho sem ne say o manya ya training kura ya do ma ko training immigration Ghana Immigration Service mutia ne ye Ghana Immigration Service His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne ba omi aban e pesika e de ma Ghana Immigration Service Womunya financial clearance from the Ministry of Finance as Sikano controller. Ye budgeti 1 year 8 months. Emma hu sika da ho ni omude ba ko training so ye make sika available. Immigration for yi akọ training no afa system aba. Aban we ba ye mo de mon crofo akoka ho ema omu no omu nyina pass out wo maba betena fie 3 months ni o immigration for recruit no a pass out o ma ye passing ceremony e de amasa emrantie ne maba wo ma gentete ye as immigration officials or officers. Ya passing our ceremony at the amomo emomaba 3 months nie ye mposu wo mo enti nkra emaba wa ne mrantia wo mo pass out Ghana Immigration Service Adam May ending anadun ehwo no mebesi nei ba kokora ni wa ya posu no mi wa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aban eja sika e de Ghana Immigration Service a Ministry of Interior ye handing over note ye statistika ye de eja for immigration service wo mo ya for mu sika ya budget sika wo controller nyina e wo ho 3 months nie o ma pass out aba betena fie aban we incompetent super incompetent government ontimi nye posting Emfaman Korana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo penso eno muko training no. Omuntimi nye posting no. Nti dia na ekoso. Sikana Nana Addo dija mo a ewo handing over nose no mu no afafan. Afafan. Dabi ye bisam se sa sika no afafan. Mobile kese sika biya Nana Addo Dankwa Akufo-Addo di jamo no sector by sector modi awie aye budget foforo eno so modi awie enti sika no mo fom sika ne saa dia ende mo de kwafan mo fa mo de kwafan we want to know sa budget ya ye financial clearance ye nya de man immigration recruit for no nyina o ma pass out no ebesi nne no ye da government of Ghana entimi posu o mo 3 months ni e bomb bibi pa sse ye hwe ne ye den ye ka ho asem enti nkura ne tifie. And so, Omanya munisika to post immigration for ya train you mo. Ama ma betena fie 3 months in no. Sa Omano a foreign affairs minister ekoye renovation wo Benin. Abane dan e wo Benin. Ye ekoye renovation $5.2 million. Does it make sense? Does it make sense? $800,000 in a bet my ye, but okuja to abuakwa
pussy say $5.2 million and a bay adwuma. Does it make sense to say yet to a maimu has say 15 months in year unless if a bino afa or more adwuma. Government of Ghana entry or muka. Enya sika ma omo because mo ye bida a teacher for chira die mfie miensa mo ma omo 3 months salary na mo sori na mo ma public sector workers esu nisuo e de no me bre o man na ehira nyede enim e kwana mo de teacher for e faso a teacher for a wo ma ye adwuma mo ntu ho mo maka ho a kamu ba ye omo sase sika ni ho na mu ye nya sika ko beni akọ renovate edan esi ho $5.2 million dance ye ba nyina kire se $800,000 ebetima ye adwuma no e bone ben ena sa bone ben bone asa ma ba wo we aye ne se mo kodada omo sa omo nto aba mam na mba mo behwe omo mo be punish womo and na me no mo kasai no emu awram ukwa Ghana Cocoa Board hwesika ye enyunu guo Ghana kuafo kokwa kuafo o masem emmobo sarandia bi koko onim se de esi dua koko onim se de yesi do koko ase na onhu afuo mu da banti kra ne wiase obaye onua banti da ne latam nyina ya kra e notie enti sa chief executive officer no obeda bu koko akuafo na brabo nyina no manke ne onua bida onua banti da onkwa afuo mu da randia bi ne latam no onkwa afuo mu da enti sa nipa na yakwakoye ne Cocoa Board chief executive no enya wanwa se randia bi okwa inspection ewo cocoa farmer osoa konwa adifiri akra na ode akọ na wakwa akotena so randia bi for you dwani ahantan because cocoa fuo na wo mu na tua randia bi ka no wo makonwa no ontena so man konwa no airtime na be bobe 1 hour penny upon na fie akwantuo da anim randia bi na ye Cocoa Board chief executive no o Cocoa farmers no ho a osoa konwa free ni office akra na lankurisa a separate lankurisa asoa konwa no lankurisa o asoa lankurisa nko afa randia bia konwa na ko Ghana Cocoa Board atopatro agu lankurisa na ekita CEO na konwa no na CEO no so lankurisa baako ne personal aid for so lankurisa baako na konwa so afa lankurisa baako na Cocoa akuafo na yafo musika die no yedo musika atopatro agu sa lankurisa si we nyina mu na ode akoko farm ho nti odura ne yayi na konwa abesi no watena se because Cocoa akuafo na wo mu na di Cocoa ba ma yedi tua ne ka ne sisi na atia na yedi tua ne ka no wo makonwa no so time nti on tena so. That is randia be for you. And nay sika yedi ma Cocoa akuafo ye atemdidie Cocoa bag yesese ye tono 4,500 no ya ma Cocoa kuani 128 Ghana cedis nti 1,400 ye aban we yafa wadini free 1,400 Ghana government of Ghana around Ghana Cocoa Board around ya bidano no wama fasasika no yadini free kese Cocoa kuani ansem fatase obeye ye yes na siwa oko Cocoa kuani ni ho okita na konwa de a ufije sa siwo no
obebu se wo koko kuani ni yeyie obadwene ho se yeyie dabi onwene ho nti ne directors ya omayi adwuma over the years 15 years ebinum o doctor opening the promo to omo Stephen Opuni and ma omo promotion 2016 enye MPP na ma omo promotion as a directors dabi eye Dr. Stephen Opuni mia madam fo Dr. Stephen Opuni o ye menua omo ono na ye ni promotion enye MPP na be promote omo enye na na Dubai na oye omo directors yo na mom Public Service Commission penso na Opuni ye recommendation so omo sefata ene ye dia ma omo ene randia bi ba ya o se sa nkrofo na Opuni penso ye omo directors ni nyina no omo nkotena fie ye de kokko sika betua omo ka ntie ne ye o na mom owo NDC fo bia odo omo ba omo nso meye directors no ne chese akatua ye de ba manipa ba ko e ma Ghana Cocoa Board ase wusika e di sika na akotua akoto koko yie no ye de sa sika na etua directors mienu ka enti office ba ko ye ba hia director of finance ba ko a se ye o director of finance mienu directors no ye nya mienu 2 directors ena se no ukọ Ghana Cocoa Board inche se 1 director of finance no ena ye o 2 directors ba ko tifie oji salary oji the same allowance oji bibibia ena ba ko abase na ban na aba ena randi akofa na abase wo de efi se wo ye ndisi nti ye no betima bokro no because omo wo hanom no menyiwo mu ni nti sika se me wia no mentimi nwia nti ma memfa another director of finance mra na mene ni nwia sika die nti awrandia bi asesa director of finance emana kotena fie eye say opani oni ni be wia sika nti wakwakofa ono ani honipa adena ba aba ye ne director of finance nti ono ne ne betuma wia Cocoa Board sika no at the detriment of the poor cocoa farmer. Because wabanti opesika kofie enti director na no ho ye director of finance no onko tena fie bosome onyi na katua may appoint another director of finance near the same cocoa akuafo na mosi cocoa buonye enti no omonye 128 Ghana cedis muntie ni cocoa akuafo muntie ni ye randia be for you cocoa buona nye no director of finance say oji 18,000 a month ya plus allowances ni bibia enkosi 25,000 no otifie 250 million no bosome ene na allowance ni fuwa allowances nyina no otifie abosome Ghana Cocoa Board ye cocoa sika betua ne ka ye nyina di na oye na dwuma as a director of finance randia bi baye no o se wontimi mwa me ma me nwia Cocoa Board sika enti kofie na me nkope obi a obetima boa me ma ya wia Cocoa Board ye betima wia Ghana cocoa akuafo enti wafa nipa foforo ana wa ma wa kofie no akotia na awogie no eno a ne ye de be ma ye misa se ye hemfafo sika cocoa akuafo na mamo mo boa papa no sika sese kamode momo ne emote ye na akoro no sika mo faaye no enu bi na mode high new directors sika sese ke cocoa farmers ho a mon farmer omo no enu bi na mo mode high new directors ediaba no ma ba che sika ne yie adie nti ne ofa director of finance ya ye wo 2 directors enti se na ba ko ye bebo ka 25,000 se se o mumienu bosome cocoa akuafo e betua o ka 50,000 500 million ofiri wa director legal
wakwa tena fie ono ne behwe mrasem so agreement ne contract ne ne keka ho ayi fertilizer supply contract ne court cases ne keka yeso onko tena fie ye de another director legal ba enti se ne ye bo no ho ka 250 million bosome a se se omumienu no ye be bo mo ka 500 million bosome. All because as a senior lawyer ni fufro no ba ono no ye fiso na ye NDC ni na krono agreement bia no agreement bia ye be ye no watima boaye medical director medical Cocoa board cry yasesa no Cocoa clinic director health yasesa omunyina ma omunyina akwakoyeren akwakotena fie o makwatena fie nyese ya yi o madi sika ne ye de mom ba se se de nipa foforo aba nti o munyina abagi the same akatua enso Ghana Cocoa board ba be ka kire Cocoa akuafo se wo mo nsoketo no mu ne ebisa se wo ka kire Cocoa akuafo se wunni kase wo ho de be ma omo na omo nsoketo mu no eye da wunya sika kase eko high new directors ebetua omoka na Cocoa akuani na onu ntina mote office no onu de mu ntua naka Cocoa akuafo mu nsori o na randia bi bumu afaso Cocoa akuafo mu nsori o na randia bi ekumu Cocoa akuafo mu nsori na randia bi esisimo o bumu faso randia bi bomu krono o de musika etua new directors ka a directors na no mo order that tifia saka tua na no mo guso die asa sika no esese ba mu Cocoa akuafo ho Cocoa akuafo mu nsori na dachi mo mabedi hia mo makase mo ya kohwifo Cocoa akuafo se man nsori a mo mabedi hia mo makase mo ya kohwifo mo nsori mo promo widiem no mo hu se mo wo ho yantrase ama mu omo amfaso wo mrekon ye nyeren yenka ho asem dabi ese ka ho asem fiti say yenya the Fourth Republic aban bia ni wa waba what develop Cocoa Rose acha na nado Bawumia government aban bia ni ho fiti say yenya the Fourth Republic sa ban bia ba na Cocoa Rose yemfa kotare nwuso yen develop Cocoa Rose mfa kotare nwuso ewo man Ghana abanya waye bi pa wagu Cocoa Rose kotare eye His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo government and we eye fat NDC for na in the Cocoa communities no wo mo ya aware womo yawe say Nanado Danko Akufo-Addo wa improve Cocoa Rose than any government in the Fourth Republic. In the Fourth Republic. Obianim. When you na chi cocoa farmers musi dabi ampipi nyehwe. And na ya makwa fa and this yaba and nay and this in edi musika etua directors fuaka e won kran omote air condition mu no eno na mope position ba kwa director ba ko na beye no and this ba yes director mienu na betima ye directors mienu na betima yes na ye de mu musika etua ka sika na mam ho eno na Cocoa akuafo mope adansi ani bibibia da di pepe say Ghana hadie party eba oye Cocoa ye omampanyin kofo ena be ma hu ma Ghana fo ni Cocoa akuafo hu say sa ye to Cocoa amampanyin kofo na ba ye e ma Cocoa akuafo hu say ma ye nye expansion ni yafo ni yentrem na Cocoa bu abam na manfo mfa Cocoa nyahwe because na Cocoa buo ene abro de na etoda bi kra abro before ansana MPP ebe ba mu
the year 2001 no na bro kra no e wo soro chen cocoa and we a fat and nobody can dispute it. Before sana MPP baba by the year 2001 no na abro wo price chen cocoa e wo Ghana ha and we a fat yem pese NDC ni bia be pronounce atra YouTube ho and Facebook ho aka senya sa na tie e fat what na abro wo bo chen cocoa e mampanyine kofo ene ba ye be ma cocoa eye cocoa because na Africa num nyina benefit from cocoa ale na Ghana de ne yentumi benefit e ma cocoa akuafo efiri ase se cocoa ye nua bi nka ho na ebo no de se ababo a ye cocoa afere ehun se ye wani daso eye kofo we nyina cocoa akuafo ye yira fi adi NDC for 7,000 achi and next 7,000 no and edi tua directors mienuka e won kramuti air condition mu wa sam fifire e wo emu awo entontom awo wo koko bomu ba bia motie enwura yi mu amotie amu bo koko yi emu awo mu kronsankursa agum no musika sese ba mo ho ma mo ho tom no enne randia bi e de sesa ne guess ne girlfriends and all mama appointment letters koko kwani na de koko bae wo banka ho oba ho aba be hwe adwuma wo ya odina konwa ne ba ebu onim adia na maye adia na koko akuafo aye boni ban ye de be kwaso ata amotini ya ka kire mo sei MPP de ye medu kire mo sanka MPP wa ban mu a me catch us a beto cocoa 5,000 meboa. MPP wa buy mu neya under baumia me catch us say ya beto cocoa 6,000 meboa. Na mo me fa the international calculation. Aye 8,400 ne dia per ton ne dia as say a ton. 4,500 kabua ya de ba mamoano no. Me nko gina ba bi nka say ye wa buy mu a ohwe the current price na nke be move afri 3,000 na ne de mamono e de akọ 4,500 nka MPP under baumia kabo e de mamono na nka next year ye de abom panyan na nka de abom panyan no mokọ because ye no mu e di nokre mo mahu se de esi ye de esitie. Producer yenko break mra ne ye mawie ye mebo 5 minutes bi nso so ne ye nwie Euradie 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 Jesus Ghana for mun sorry o Ghana for mun sorry o ayemunti eno hia tiri aba Ghana for mun sorry o Ghana for mun sorry o ayemunti eno hia tiri aba Ghana for mun sorry o Ghana for mun sorry o ayemunti eno hia tiri aba Ghana for mun sorry o Ghana for mun sorry o ayemunti eno hia tiri aba Ghana for mun sorry o Ghana for mun sorry o ayemunti eno hia tiri aba Ghana for mun sorry o Ghana for mun sorry o ayemunti eno hia tiri aba Now they go to your swag. See a bayo say me pada say me bayo say that can one say bayo say na bam. Now Gideon now Gideon nam sa Gideon no papa e be fumu aba ene ye nyina ahu. So Gideon won yakofo mu. Now they go to your swag. See a bayo say me pada say me bayo say that can one say bayo say na bam. Now Gideon
na wogidie nam sa gidie no papa ebehwemu aba a ene yenyina ahu so wogidie wo Nyankopɔn mu now the hotel so se be yo se ni pada se ni be yo say the can one say be yo say nyina pa jina wogidie no na wogidie Ghana for mun sorry o Ghana for mun sorry o ayamunti eno hia TV aba enim meeting ne de mo ya ye be hu ne be pie ma ba ye nyina nim se encheye ena brichie boy ye ma enipa nwotwe efiri ye eto anana no wonse do ya ama oman no yeguso etwa adwadwo emu orem ohwe mrantie ne mpanfo a o mafiri mu kwa emu orem mrantie afe no ma start abrabo ase ebi ye mrahye bedwa ebi ye ministers ne ne keka ya de ha adwene na enra yi NDC ye meeting na meeting mu na ntima mawie ye eye Tamale Central omuhia ye no emu chese tu ebinum proposal say yema kunafo no nko onopo se be ya obi an contest kunafo no oba kunafo no NDC executives ne binom wo functional executive committee ne so se dabi ye ntiase yema kunani bia anko ebi kura kan wo meeting na se ye ne sa na kroma ye asoso NDC meeting ase o obi timi sore a national executive member of the NDC etimi sore say so mo mamontala yiren ekwa Tamale Central na wo mo soso kunafo so kroma dodo na MPP na yes ade na NDC ye ba ko no is okay nti omo makuna ni bia anko nkoto aba nti abato ayi National Executive Committee of the NDC a friend fake no omo take decision emu chese tu because ntokwasi ye e man mu ye basa say it's about time say omo so kunafo so muankasa mo ho a asem na sie no munni sympathy ma enkrofo na omawuo no munni areho bia ma akunafo na omagya omho no kɔ se NDC timi kokosia ema proposal beto table so say yema kunafo no contest na NDC fo no bi no timi sɔre wo meeting ase kase yes so kunafo so dodo a ne akira me say mo NDC as a party na nkasa no munni timama enkrofo na wo mawuo no ma yire no ma wo magya o matire munni timama wo ma wo magya o matire say mutimi sia mantiman take decision as a party e ma nura no ade we ni be ye say mo postpone no na masana ya another discussion because ansipo se kunafo ya owo hoi no NDC mu no mo hu ni se odi ampi enye enti no di obi sore kan ye ne se yes so kunafo so dodo na mutimi kasa asem we wo meeting ase a kire se kunafo na wo magya o makire a Ghana fo twa adwado no munni etima bia mom ye na wie ne ma wie mom fa mo hu bie because areho say NDC functional executive committee ebehia na proposal beto say ye mama mi enko ye mama ntala yira ne nko mo se da yes so kunafo so dodo me amemeti ye ene the New Patriotic Party ye dadwene pa ne se kunafo ya o magya o mo hoyi emrantia ne mpanfo o mo wo mu agya o mo hoyi no ne aka animu no ekwa akosi sen ampipi ye dadwene no me dadwene no because young girls because emrantia na o mo wu ye nyina susa enkura ma ya o mayire no gusu susa ne ye gya o mo ho akọ o mo kununum ekwa adwuma ba ena o makọ akọ wuo
na moahia ne se baako ye mrase bedwani no bia making humble appeal say ye feel say the kunafo no kwa ebeye yie no bia sori say dabi ama wey sa decision one this sentiment take decision wey enra ama emu ache confusion abam yes sa kunafo so do nti atu aseda yenko akwatia na omo say akwatia yenko kanka akwatia ho asem kunafo no pese okwa ba onko contest yes so kunafo so do and this meeting yesterday hey ante se esu na mo su wo na esu be na mo su se motimi come meeting amo motimi ka se mo antwe decision ni bi ya ye ya so Ghana kunafo so dodo a na esu na mo su no hey na esu be na mo su on the 6th of August no esu be na mo su hey areho na to ya emrantie ne maba waja o manyire nom wo honom ebia ware bosome mienu obi ba di 1 month no na esu be na mo su wa yie na se momu committee say se ema montala yire ne kwa na akwa se Ghana ha yes so kunafo so do man take decision say the party no mu take decision say montala yire ne nko no na su na mo su on the 6th eni agida no nyina na esu ben ya imi bi sa Continue. Eye suwa mo fi say. Eye suwa efiri mu ba. Se do bi wu a ye reho no bia na sasu no bia na. Ye mo ya mo ya bisa mo questions. Mo so kunafo so because of Tamale Centranti. Mo yusu mo timi bia ma no wo mu meeting ase say ye yesa na ye so kunafo so. Oh. Eye mo asema. Na mom sika mo se mo de ba kwa akwatia nyina na mu aye dene enura meeting ni say akwatia nya easy for mo no anya easy for mo because lawyer ni na mo de ne baaye no ono na ji asem ne gina mo ka say enes kumi anweni aba e na odi contempt da bia okoba enipa mo so awe ni yeso a mo ko primaries ya ono na wiye and this fo na to me na nanka mo gi amasa nipa no se nes kumi anwen no nipa mien se I call elections no nipa chinchina anche mo se ono na we ni 2024 elections no mo call primaries he was the last enti nura mo discuss wo meeting na se akwatia ye tough tax mo ko enti babi amoba vomit sika bia no ade akwa babi the decision was that akwatia de samoba gisit na amokwa akoto enti akwatiafo enra NDC as a party wo ye meeting the functional executive committee said abato na ye den enti ayi akwatia ba election no ade so mbeto because ye mamu sika de a mo beto amomo ayamo sampa se mo hwe babi a oman ya duru babi o man 7 months nie babi a President John Dramani Mahama di o man yi ko adwadifo enya dollar mfa nidwa ye nya sika ni wa mo de betua teachafo ka nurses fo gu various hospitals aban ni ntu o mo ka o mo de kom ne kwa aduma na sa aban ni wo sika de na so ye voter de a katra aban so mfa ntua teachafo na o mo kire mo man ade no o mfa ntua o mo ka Sabani was Kadia, Nessia on to Omokano, on Fantu Omoka. Sabani was Kadia, emigrating for my passing out to Abetanafino, on Famposuomo. Nanura decision is say, or more budgeti, vote a biano, 500 Ghana series. Abana budget say, Obia or Mata wa Kotia Biana, one be approachina or two ababoyano, or man 500 Ghana series. Necessary won't say 500 Ghana series in your Wodia Kotuabano, I won't quan and fear 9 years do a new. And to your best ramo, sir, I bind the Sika to one or so fan some mine dear. Or the 500 Ghana series in a bar, Monye Namon Tuntiomo. Monye 500 Ghana series Namon Tuntiaomo.
This is in to scan the baba 500 Ghana series D-Day. 2nd September. Omo the 500 Ghana series. Monye na montunti omo. Sika ni man numero. Matnas ya budget 500 Ghana series for each voter. Ewo akwatia. 2nd September. Munkwacha mamu. Sika ni ho ayi akwatia ho na yedua koko. Sika ni ho amude beto koko. Sika ni ho amude beto koko mu. Anto monye sika se akwatia buy lesson no. Mo be ma obi 500 Ghana series. Ye ha. Mumfa nkoto omo. Ewo honom. Na akwatiafo to aba na mamwa. Na kyese mpasa mo kire se. Mo de 500 Ghana series na akoto omo. Yate.